ing ratu Prabu Kresna riwauni kadhiasa punika pengenikaanipun rarisane mangkin nyawis punika matur inggih ratu Sang Prabu Kresna panungguh Joko Ridewa sampun ngranjing jroning ati yen wantah sekadiasa punika daging del pawacanan penungguh Sang Prabu sampun yukti ngeranjing iring-iring manah tiyang kewanten manah sekemawon nunas pengampura ping banget yukti tiyang puniki majeng ring panungguh Joko Ridewa sekemawon manut ring sejeroning puniki daging manah tiyang ratu matur Joko Ratu ing tepengan sekadi mangkin tiyang raris urun matur ngiring penungguh Joko Ridewa laksanan sayang dos purus yen namilang kiraris punika ring sejeroning paridabdab parilaksana punika sang maraga purusa mangga jati sekemawon yen palungguh Joko Ridewa punika yakin nekeng tuas ngenika ring tiyang mapa dewekan kesatria punika kesane syarat tunasang tiyang majeng ring palungguh Joko Ridewa Unduk adik Sang Arjuna Duh adi Sang Arjuna aden beline anake Bukoy Dewa asa punika ngelantur adis itu Sang Prabu Kresna nganika
beli jani manuture manut di sejeroning pengarsan idewane nyentuh adi nah nejani anak buku gelah misadia tulakar nuturin tu anak buku idewa buka kene bacakannya apangnya ni dewa tusing salah penampen sing sejeroning kayun ni dewani nah nejani lautang topi rengang nejani beli tulah kan turin anak buku jadi dewa topi tu adi sang Arjuna idewa demenan mangalipun isa jeroning keneh tu imanusa maurip tu pemekas dini di jugumini nah sing jelempas tu anak buku dewa nah sing adelen ane ngeliput raga ni dewan itu keneh itu masih sesenengan ni dewan ni bebacakan ngeliput mana buen nyen lanturang beli nuturen anak buku raga ni dewan ni nah tu ada ni madan indriya ane sida lakar ngeliput di sejeroning mana ia te kayun i dewani ya sido lilik kebawasan anak beratnya isupannya ni dewa sidung asorang tu nemadan panco indriya di sejeroning kena i dewa tu subuh kesengguh uang beratnya tu dijaga gitu nanti ya